मतम सांगना लॉकडाउन चथरकपना मियाम खम थेंगना वानरबा अमदि लंबी लमजाउदा चटप फावो याद्रब चैरक असिदा यामलबा क्वामना मियामना फागतख्रे थौदोसिंग असि अयुक पुंग 8 लोब ताबा अदवाइदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा पाटपाल ममांग लेकाइदा लेबा शेकोन अमदा पोलमसिंग असे सौरांगना पोलांग चनी रोंगी मसिंग यामलबा क्वामना खोंजोंगी अकोइबदा लेबा क्लबसिंग अमसुंग मियाम फागतखिबनी हाइरि हाइरिबा चेकोन असि थौबाल डिस्ट्रिक्ट की चरांग पाता लेबा LJP मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट सु ओइरिबा कांगाबम जदुमनी कौबा मियोय अमगी चेकोनी हाइरि जदुमनी ममांगी मणिपुर असेंबली इलेक्शन दा लोक जनशक्ति पार्टी की टिकेटा वांगखेम एसी की मिरेब ओइखिबनी मसिंग यामलब क्वामना अदो मियामना लबुक तो पुथोक्तुना नापी सिनब हिदा कापसिनखी थुम अमदी थाव हजिनदुना मई थाबा हौखी थौदोदुगी पाउताबदगी खोंजोम पुलिस की टीम अमा लाकलगा थौदो असगी मतंगदा केस अमा लौखतुना आयन गी ओइबा थबकसिंग लौखतनबा होनगे मई थाबिगनो हाइना फोंदोखी अदुबु मियामगा पुलिस का ngaihak मुक्नरबा मतुंगदा मफम अदुदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की SP डॉक्टर S इबोमचा MPS की लमजिंग मखादा एडिशनल SP SDPO न सिंगबा लाक्तुना सेकोन मनुंगदा लेबा युम अमदा मखा ताना थी हुंबगी थबक चथबदा क्वामना पोलांग मयाम अमसु लोलम थेंगनखी यामलब पोलम सिंग अदु पुलिस न मतम चाना रिकवर तौखी लोइना मरी लेनबा पुलिस स्टेशन ना केस अमा लौखतुना थिगतबा हौख्रे ngasi kwamana phabagi thaudo asiga mari leinana tekcham maira paibi nupi amana phongdorokpada tamthirba leina laiset ki sirba tanja asida phatte haiba karbar tawriba miyoi sing asi matau karamna mafam asida yoksilakli bano haina su pendaba phongdorokki thaudo asida chenari batata truck number UP 2080 2678 amadi sekon asigi mapugi ni haiba registration number yaudaba flag post hetpa gari amsu police na phagathre hairi aduga atopa pawmana Hyderabad tagi akhanaba train purakhiba sing Jiribam da thunglare leibak pumbada lockdown chathakibadagi chathok chasin yadana Hyderabad ki tongan mafam singda panduna leirakpa Manipur gi mahero yauna atai myoi kya ngasi ayuk akhanaba train na ayuk pung 8:09 da Jiribam railway station da thunglare punna passenger chamnga ga kunthra truk railway station da thungbaga Jiribam administration na hanadagi sem saduna leiba police medical staff transport department PICED electricity department Indian Red Cross Society की ऑफिशियल सिंग अमदी जिरी द बेस तौबा CSO सिंगना पैसेंजर सिंग निंगथिना ngak सेंदुना मतेंग पांगखिबगा लोइनाना मखोइगी अयुक्की चरा ट्रेन मनुंगदा थौरांग तौदुना थमकी पैसेंजर सिंग ट्रेन दगी कुमथरबा मतुंग थर्मल स्क्रीनिंग चथदुना पैसेंजर सिंग अदो मेडिकल स्टाफ सिंगना मखोइदा करी करी लायोंग हाइबदि लोक खुबरा सोर होनबा वाबरा नुंगाइतबा सिंग कुपना हंकी तुंगदा हानादगी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिंदुना बस सिंगदा पैसेंजर सिंग अदो डिस्ट्रिक्ट वाइज सिंग सेमदुना जिरी थादोकी मखोई सिंग असि डिस्ट्रिक्ट सिंग दा हांगलिबा क्वारंटाइन सेंटर दा नुमित 13 नि थमनबा पैसेंजर सिंग दा पाउताक पीखी अदुगा अतोप पाउ अमना मसिगी पाउ असदि हंदका अनिरक सुबोयना पाथोकचरे अदुबु ngasai maroiba maron sugaina haikidabana handamung nauna maroiba maron khara sugaina haijenimbadagi anirak suna pathokchare ngasi mama macha ani rims ta tamthirabalaina laisat asigi confirm tawkhre Manipur de active case tare chure ngasi kamjong district tagi mama macha ani rims ta tamthirabalaina laisat asigi confirm tawkhibaga loinana state asida active case tare chukre press na phangba pauda hairiba mama macha ani asi haukiba February thada mid ki operation tawna na basatkibani mama macha ani adu Delhi gi Kotala Mubarakpur da leiba rented house ma da leiraba matung haukiba April gi tang 9 da mid ki operation tawna ba matam lepki adubu matung May gi tang 13 dagi Delhi gi Sabdarjung area dagi punna Manipuri kunmathoi amasung driver ani yauna lanai bus amata tholki tha sigi tang 13 gi ayuk pung 13 makhai rom taba matamda mauda thunglaba matung mafamadu da leiba medical team na screening tawki numit aduba ki numidang wairam pung mari taba matamda mantri pukhri da leiba IIIT quarantine center da thungduna leirakhibani mama macha gi phibam adu singnarakpadagi ngarang numidang rims ta makhoi ani gi sample adu test tawki ngasi ayuk tamthirbalena laisat asigi confirm oire haina khanglakhibani quarantine center adu da leiba mama macha ga langmina khiba miyoi sing adusu hojik makha tana sample logduna test tawna na ba sem saba punumak loikre aduga makhoi ga langmina khiba driver ani adusu Manipur gi IDSP na Delhi gi IDSP da tamthirbalena laisat asigi test tawna na ba khanginkre hojik Manipur da laina laisat asigi confirm case ase punna mapan sukre adubu ahan bagi miyoi ani adudi Jenims amasung Rims hospital da layeng badagi hakchang gi phibam phagalaktuna discharge tawkrabani state asida hojik laina laisat asigi active case ase punna 8 suri state asida oirakliba laina asigi phibam asida state sarkar na greater Imphal yauna tongan ba district singda hangnuna leiriba quarantine center singda hena akanba section thorang lokhali mapandagi changlakliba amadi lakadoriba Manipuri sing adusu thunglabaga screening tawbutana tana miyoi khudingmak test tawnaba thorang tawri hai
ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯄꯥꯎꯕꯤꯂꯥꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯔꯤꯗꯔꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ